paglaom, kamusta na usab? Welcome na sa ato usab nga bagong episode dinhi sa ato nga series Preparing the Way, the Remnant's Role in the Final Days. As we start our program, shall we pray? Let us pray. Our Heavenly Father, we pause for a moment to ask your special blessings. Bless each one of us with wisdom from above, and let your Holy Spirit control all of us so that the message will be understood by everyone who is watching now. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay, sa ato nga exciting kaayong episode mga kapaglaom, we are now on trying to look at the prophecy of the remnant, of the woman, of course, the woman's seed, the remnant church. Base kini sa pinadayag 12, 17, 19 Gs, and of course, sa Revelation 10, 10 to 11. Ato balikon ang giingon sa Tagna as based on Jesus that was recorded by John. And the dragon was wroth with the woman. Nasuko ang dragon, batok sa babae, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Now, ato tanawon ang testimony of Jesus diya sa Revelation 19:10, and I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou, do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So mao kana ang ato tan-awon karon that one of the references of faith of the remnant, they have the spirit of prophecy. Dugang pa, nag-ingon siya sa pinadayag 14:12, human sa pagdala niya sa tulo ka mensahe, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. So dinhi ato tan-awon para nga maklaro nato mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom, those of you who are watching now in Hope Channel and even sa diha sa YouTube, mga higala, mga kaigsunan, and for you who are listening no sa mga kaigsunan nato nga nagapaminaw karon sa Hope Radio. So they keep the commandments of God, they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy, and they have the faith of Jesus. So, duwa kini kabutang, nagabantay sila sa sugo sa Dios o aduna sila'y pang himatuod ni Jesus, which is the spirit of prophecy. So, ang una, nagabantay sila sa sugo sa Dios kagabi, ato to gitag sa tagsa, base sa Exodus Kapitulo 20, mga bersikulo sa 3 hangtod sa 17. Let us review for a little bit. Klaro man diya sa atong screen mga kaigsunan sa duwa ka papan nga bato na ang napulo no, ang sa pikas upat, ang sa pikas unom. This is to be understood nga aduna siya'y duwa ka emphasis diya sa napulo ka sugo, our relationship to God and to our fellow men. Kay ang pagtuo sa Ginoo mga kaigsunan, makita ang ebidensya on how we treat our fellow men. So, ato didhi makita no, you shall have no other gods, wala na laing Diyos. You shall not make unto thee any graven image. Mauning gusto nato nga ipasantop kay sa pagkakaron ang daghan ang nagasimba og mga Dios-Dios. You shall not take the name of the Lord in vain. That means to say, dili nimo dadon sa pasipala ang ngalan sa Ginoo. And then remember the Sabbath day to keep it holy. There is a pikas, you should honor your father and your mother, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, o sa ikanapulo, you shall not covet. Sa ato pa, dili ka maibog sa butang nga iya sa imong silingan. Now, it is very interesting, ako nang gisaysay diha kaninyo, that the church was divided. Doon na segments ang Christianity. Of course, talking of Christianity,
this was illegal during the Roman Empire. But later on, ang Christianity was adopted as one of the best and official religions sa Roman Empire, which is later on na-split mga higala, mga kaigsunan because of so many issues. Pero gikan sa sinugdan, pagka-split niya dito sa 1054, nabahin ang Iglesia representing the eastern side of Christianity, nga ang sentro dito sa Constantinople, nga sa pagkakaroon maong Turkey, and then ang usa dito sa Roma, nagpadayon siya, which is the Western Church, which is representing the Roman Church, sa Western Church ni siya mga kaigsunan. And interestingly, as in the process of time, adunay change nga iyang gihimo. Kagabi, ako kining gisaysay diya kanino, and we would like to emphasize that tomorrow, sa ato nga pagtuon, mga higala, mga kaigsunan. Dinhi, kung imo makita, adunay interesting nga pag-change niya o pag-usab. For example, ang number 2, you shall not take the name of the Lord your God in vain, which is sa original sa Bible, number 2 kani, pero ang number 2, you shall not take the name of the Lord of God in vain dinhi, nawala ang number 2 nga you shall not make unto thee any graven image. So, ato na siyang tanahon mga kigsuna, no? Kay, this is very interesting. Dayon na ang number 3, nahimo na ang adlaw nga igpapawlay, which is number 4. Ato na nga isaysay diya kaninyo, no? So, kung imo tanahon, ang you shall not take the name of the Lord of your God in vain, nahimo na siya nga number 2 din. And then, what is ang number, ang ika-siyab o ika-napulo, gitunga niya ang you shall not covet, no? Your neighbor's wife, and you shall not covet your neighbor's goods. Dapat mahibaw-an kini sa matag usa, and brethren, no? Ang mga nagabantay sa ato nga program karon, mga kapaglaom, usa kini kabutang nga may change. Of course, akong gi-explain kagabi, there was already 600 years before the time of Jesus Christ, adunay prophecy nga gihimo si Daniel, nga makita diya sa Daniel 7:25, that there will be a power that will think to change times and laws. O upat kabutang ang nahitabo diha, but then dinhi nga Tagna nahitabo nga mura og ni uyon sa Tagna nga maoy nag-fulfill niini. And of course, ang number 4 nga maong igpapahulay, nahimo na din nahimo na siya nga diri number 4, number 5 na siya. No? Kay may domino effect man diya sa pag-change sa napulo kasugo. So wherever you are, you try to look at the Bible, and this is not based on the Bible, ang mga words sa Bible, but then adunay change kung dili ka mutuon sa balaang kasulatan. That is why it is very important to go back to the Bible and the Bible alone. Mao kini nga sa panahon nga nag-split ang Christianity ni adtong 1054 AD, later on, mga nearly 500 years later, doon na po'y Protestant Reformation nga gipanguluhan ni Martin Luther. Ang naitabo na ini, si Martin Luther, sa pagprotest niya, doon ay daghan nga mga issues. For example, ang kaluwasan na sa tao, ang pagpasaylo sa tao, dili nagibase diha sa Dios nga si Ginoong Hesus ra gayud mao'y makapasaylo sa atong sala. But then here comes diri na sa tao, diri na sa sistema nga gipasabot niini nga butang. So, niini nga gahom, reliyoso, mga higala, mga kigsunan. So this is very important nga masabtan ninyo ang pag-change niya, no? And many do not know this. Kaysa pagbasa nila, oy naaraman di idea. But then, a careful study of this, nawala ang tinuod nga number 2. Unsa may number 2? You shall not, make unto thee any graven image. Nganong dili naman nini? Because the Lord hates that His people will do that, no?
naitabo kini, nag-backslide ang Israel, nagsimba na sila og mga Diyos-Diyos, and the same problem is happening in the population of the world today. Regardless of who you are in Christianity, maoning ato tanahon because everybody should know this in these last days. So ang number 5, there is an effect kung imo tanahon, number 7, number 8, ngano man kay ang number 10 gito nga para mapulihan ang number 2 nga wala diha mga kaigsunan. So ang original mao kini siya. And try to look at diha sa ikaapat. Ang ikaapat sa iyang pagtanaw sa pikas gihimo na siyang number 3. So that is the subtle change nga wala mabantayan sa uban. Unsa kining ikaapat? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ato po ni siya isgutan, siguro ba aron nga masabtan ninyo pag-ayo why this has been changed mga kaigsunan. But let us remember that the Sabbath is the heart of the law, or the Sabbath, according to the Bible, is the seal of God. I'm going to explain that to you. Og ba kay importante kini nga masabtan nato mga higala mga kaigsunan ang tanan nga nagasunod sa ato karon, no? So according to prophecy, gi-attack ang Sabbath, no? The Sabbath, which is the heart of the law karon, gi-atake na gi-change mga kaigsunan. So, we have to look at this. So, kung imo tanawon, balik sa ato nga Tagna, ang remnant church, they keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. So, ato tanawon, samtang ato kining isa-isa diya kaninyo, balik ta dito sa Tagna sa balaang kasulatan sa Dark Ages nga gitawag sa ato nga history, sa religious history, nga nung Dark Ages tungod kay ang kamatuoran na tabunan diha sa kangit-ngit mga kaigsunan. Wala siya mahibaw-an sa kinabag-an sa kadaghanan. The people were just thinking that they were worshiping the Lord, but it was not exactly what the Bible says. On the other hand, ang Iglesia niining kapanahonan gihatagan usab sa Ginoo og usa ka dapit for 1,260 years. The Lord protected the woman, pero wala siya dito sa sentro, tuwa siya nagtago-tago sa kabukiran, sa mga langob, sa mga hiding places because she was protected by God there. So, ang naitabo, gikan sa 538, paingon sa 1798, nagrule mga higala, mga kaigsunan, ang usa ka babae nga gitawag nga woman in scarlet. Scarlet is a royal color. Kay ang babae din please remember that the woman is representing God's people, is representing the believers of God. Pero dinhi, doon na po'y woman nga scarlet. I would like to emphasize that perhaps tomorrow nga masabta na to mga kaigsunan. But then, it is important nga ang pure woman, ang white, gi-atake sa dragon. Kinsa man ang dragon? Ang dragon mao ang yawa mga kaigsunan. But then the Lord protected the woman there in the wilderness. Okay? Here comes sa sentro ang woman in scarlet. Pero kaning woman in scarlet, according to prophecy, nagsakay siya sa usa ka mananap. We know nga ang mananap sa balaang kasulatan, especially in prophecy, nagrepresentar ka na sa usa ka sistema diha sa pagtuo o panggobyerno mga higala, mga kaigsunan. So, you should try to look at this in prophecy because we should know where we are now o dapat masayod kita sa atong baruganan. Especially, Jesus is preparing to come again. He would like to claim those who believe in the Lord Jesus Christ. So, gikan sa 1798, unsay nahitabo sa 1798? Adunay reign of terror didto sa Europa. Ang Fransya nagdominar didto mga higala, mga kaigsunan, no? And the rest of those na overrule ni Napoleon Bonaparte. So, Napoleon Bonaparte went to Rome o gikuha niya si Pope Pius, no? A prisoner. And then giingnan niya dili na gi-recognize sa iyang gobyerno ang pagdumala
dito sa Roma. So, it was a deadly wound diha sa prophecy, mga kaigsoon, which exactly nahimo siyang 1,260 years gayon. So, dinhi, naghinay-hinay na. After that, wala na may kagahom ang simbahan ni anang kapanahonan. Although, politically, ang naitabo, daghan na dayon na ginahinay ang mga katawan pag-open sa una-una. This is the period of enlightenment. Many people now started to learn of the Bible, learn of the truth, nga kaniadto was dark, now it was enlightened, mga kaigsunan. Og dinhi, nigawas ang remnant church sa prophecy. The Advent movement started in the 1830s when William Miller began to preach the imminent return of Jesus. Dinhi sa kalibutan. Unsay nahitabo niadtong kapanahonan, no? Si William Miller, nagwali siya nga si Jesus mobalik pagka October 22, 1844 sa iyang pagtanaw sa pagsumada niya sa propesya. Of course, ang mga kapanahonan ni adto, ang mga scholars ni adto, didto ra pod gabase si William Miller, they believe nga kay ang Ginoo mobalik, iyang sunugod ang kalibutan, mga kaigsunan. But then, dili nimo mabasol niya ng kapanahonan si William Miller. As he was studying, he was thinking according to the popular belief sa mga scholar niya nga ang kalibutan mao kining sunugon sa Ginoo. Gibasi niya ang iyang pagtuon sa Daniel 8:14. Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. No? Nagsugod gani sa 456 BC, hangtod gayod sa 1844 diri na base nato ang kapanahunan sa mga Hudiyo. Niyan ang kapanahunan, no? Nga sa Tagna, doon na sila 490 years gagihatag sa Ginoo. But then, diripod na Tagna, ang umalabot nga Mesiyas, bisan pa ang paglansang ni Kristo, na base diya sa Daniel 8:14. Tanan ka na. Gisaysay pag-ayo ni William Miller. And if you are living during this time, dili gyud matabang nga dili ka motuo. There were estimates nga dili lang 50,000 ang iyang mga sumusunod. Sa tanan nga mga iglesia tuwa dito sa Amerika, all churches nga iyang nabisitan, regardless of your religious persuasion ni anang kapanahonan, they believe on the preaching of William Miller nga mobalik na gayod ang Ginoo. Unfortunately, pagka October 22, 1844, wala ni balik ang Ginoo. Ang sumada was correct, pero ang interpretation ni William Miller nasayop because unsay nahitabo niya na when later studies were made. Nasabtan di ay nila nga si Ginoong Hesus nisulod sa labing balaang dapit dito sa most holy place of the heavenly sanctuary. Mao day nahitabo. So Jesus was not returning to earth during that time as based on the study of the sanctuary, pero nisulod di ay sa labing balaang dapit and there started to judge the world. Dinhi, mga kaisunan, ang mensahe sa remnant nagsugod based on Revelation chapter 14 verses 6 to 12. Nga ang takna sa paghukom sa Diyos nahiabot na because Jesus in 1844 went inside the most holy place as based on the study of the sanctuary that was practiced here on earth. Mao diay na ang naitabo dito sa langit, mga kaigsunan. That is why judgment is going on now. Mauning mensahe nga ginadala sa Salin nga Iglesia. Pero unsay nahitabo sa mga sumusunod nito? Of course, many of them were so sad. Many of them were so disappointed. Mao na nga gitawag kini siya nga the great disappointment sa history sa mga Kristohanon nga nagtuo nga si Jesus mubalik na. That is why from this time on, wala na time setting because in the Bible, there is no verse nga nag-ingon kanos mobalik si Ginoong Hesus. Wala na ipit sa mga kaigsunan. The last of the date nga gibutang sa balaang kasulatan nga masumada gayud nimo mao kanang Daniel 8:14 nga
nagsugod siya sa 457 BC, paingon gayod didto sa 1844, totaling to 2,300 days. How I wish nga masaysay ka na nako diya kaninyo. It is one of my favorite subject, mga higala, mga kaigsunan. But then, importante nga masayra na to, unsay na itabo ni ana. So, while the group of the Millerites were divided, no? Sa ato nga pagtuon, there were 4 major groups. Ang pinaka gamay ni ana, dunay mga babae, sumala sa Tagna, some 6 or 7 weeks later, October 22, they were disappointed. Pagka October 23 ni ana, no? Now, on an on day in December of 1844, a 17-year-old maiden by the name of Ellen Harmon received a vision. Oh, mauna ka na dinhi mga kaigsunan. So, si Ellen Harmon, later on, nagbinyo sa sakang James White, usa ka pastor sa niyan ang kapanonan niadtong August 30, 1846, nakakita siya og pananahon. And it was the first of the hundreds of prophetic dreams and visions spanning over a period of 70 years. And Adventists quickly came to view them as of divine origin. Especially katong mga katawan nga nakakita gayod sa iya. Mga katawan nga nagkuyo gayod kanila. They were so amazed on how the Lord has guided the church. Mao kana diya sa Pinadayag Kapitulo 10, mga bersikulo sa 8 paingon gayod sa 11, nag-ingon ang manulunda sa kangwan. Kuha na kini nga libro, no? Kuha kini, dayon kaona kini. Sa imong tiyan, mo mapait kini, no? It will become bitter. Perberos pagkaon nimo matamis siya, apan mahimo siyang pait. It was actually the experience of the great disappointment. But anyway, onsay naitabo ni ana, no? Gibasi nila ang spirit of prophecy kay naay tagna sa balang kasulatan, especially during the time of Joel. Si Joel nagtagna, nagkanayon siya. And afterward, sumala sa Ginoo, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy. That is why it is very important to know the prophecy. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit on those days. Kanang tagna ni Joel, later on, many years later, centuries later, sulti gyapon kana ni Pedro sa diha nga nagwali sila, iyang gisultihan ang katilingban, ilabi na gyud sa pagwali nila sa mga Hudiyo, because Jesus instructed them nga iwali ang maayong balita. Diha sa Buhat Kapitulo 2, bersikulo sa 17 ngadto sa 21, nagkanayon ang balaang kasulatan. In the last days, God says, si Pedro ang nagsulti niini. Iyang gi-quote ang tagna ni Joel many years ago. Ngayon niya, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Muna nagsugod na sa pagtagna mga kaigsunan. So, in that unknown day of December, ang pinakauna nga vision nga gihatag sa Ginoo sa kang Ellen, mao kining the path, mao kining pinakauna niyang nga vision. On this path mga kaigsunan, the Advent people were traveling to the city of the New Jerusalem. And then si Jesus nga tuwa dito sa tumoy, sa iyang pananahon, maoy nagaguide nila. Kung dili sila motanaw, mulingi sila sa walag tuo, mapukan sila because it was a narrow path. Gamay siya kayo. Apan kung mututok sila kang Ginoong Hesus, Jesus
will be their guide. The same that is happening today. These people are always depending on the Lord Jesus Christ. That is why, as we prepare the way, Jesus has said to His disciples, og sa ato karon, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom. There are so many teachings today nga pwede ta makaadto sa usa ka tawo, sa kangkinsa na lang ang ilang itudlo. But then, there is no other way. The Bible says, it is only Jesus and Jesus alone. So, niini nga pananahon, it was very interesting, no? Nga si Jesus mao ilang guide dito sa tumoy, and they are successful kung sila magtutok kang Ginoong Hesus. Later on, daghan pa nga mga pananahon ang gihatag sa Ginoo just to show that the Lord was guided this little flock, this remnant of God's people that studied the Bible, yet they were mistaken and yet continued to study the Bible og nasabtan nila later on ang buot ipasabot ni adto kay sumala sa Tagna aduna gayoy great disappointment. So, atong padayunon, duna po'y pananaon nga gihatag kang Mrs. White didto sa Randolph. Dunay dako nga Bible didto. Dayon ang dako nga Bible, hilabihan kabugat kay ang Bible mga 8 kilos. No? Sa pagbisita nako didto sa Ellen White Estate, didto sa Estados Unidos, and even didto sa Ayas. Nagtesting ko og gunit ini. Lisod kayo kay perting bugata mga kaigsunan, dili nimo pwede. Mrs. White was holding this. Pero sa iyang vision dito, ang significant ni ini mga higala mga kaigsunan was that ang dako nga Bible mao'y basihanan sa pagtuod. That is why we would like to let everybody knows that the basis of faith is the Bible and the Bible alone. Asa na to gibasi ang spirit of prophecy? According to the Bible. According to the Bible, mga kaigsunan. Dito po nakita ni Mrs. White ang reality nga aduna gayoy sanctuary dito sa langit. April 3, 1847, gipakitaan sa sanctuary vision. Og dinhi nasabtan ang ilang disappointment mga kaigsunan. Nasabtan nila kung unsa ka mahinungdanon ang sanctuaryo. And I would like to tell the audience, ang tanan nga nagasunod karon, that the only doctrine that was made by the Adventist Church all throughout the world was the sanctuary doctrine. Ang uban nga mga doktrina naa nga daan diha. But then the sanctuary was a very good doctrine that was made by the Advent people so that the whole world will now understand nga si Jesus di ay tuwa sa most holy place sa heavenly sanctuary. He is now trying to review everything. Wala ka pasabot ng Ginoo, dili siya nasayon sa tanan. God knows everything. He is omniscient, He is all-wise. He is even omnipresent. But then, for our sake, there is a book of remembrance so that walay mo petition dito, walay mapag-reconsider when you will be given a chance by the Lord Jesus Christ in the most holy place of the heavenly sanctuary. He entered as our mediator now. But then He is trying to judge. No? Nakita kini sa pananahon. Unsa pa? Ang the great controversy. Niadtong 1858, doon na di ay adakong away taliwala ni Ginoong Hesus o ni Satanas. That is why nahimo karon nga showdown ang Iglesia. God has His people. Dili gud kayo sila daghan, but then they keep the commandments of God and they have the spirit of prophecy. But then Satan is also trying to deceive men. That is why we would like to tell you nga it's time to go back to the Bible, study the Bible so that makaabot kita sa kamaturan. Not only that, even the civil war that happened in the United States, dito sa Michigan, gipakitaan si Mrs. White sa 1861 sa wala pa nahitabo ang civil war. Mrs. White has already the knowledge of what is going on.
And my study, sa usa sa mga simbahan nga iyang nabisitaan, giingnan ko niya ang audience dito, ang iya mga kaigsunan. Daghan kaninyo dinhi mawad-an og bana og mawad-an og mga anak. And it was the reality. Unsa pa nga mga vision? Gipahatagan pud sa health reform vision. Diha ninyo makita nga sa health reform vision diadtong June 6, 1863 sa panadaon nga gihatag kang Mrs. White, giusab nila ang ilang lifestyle diha sa pagkaon, ang ilang diet. And now you will see the result of that. From 1863, they reformed their diet. That is why Mrs. White has told us sa mga kapaglaom na to, among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating shall eventually be done away. Pero usahay makasusubo kay ang pagkaon sa unod maoy ato pagayod nga ginahimo karon. So many members of our church, but then according to study, mas taas og lifespan ang mga Seventh-day Adventists sa Amerika i-compare sa general public. And that is interesting mga kaigsunan. Ang Loma Linda, mao'y usa sa pinaka-the best nga site sa Amerika nga didto ka makakita og mga tao nga tag 100 ang edad, mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsunan. And here, even in the Philippines, ang pinakatigulang nga babae din nga namatay a few years ago, si Lula Iska Susano, usa ka Seventh-day Adventist. She lived more than 100 years. Nganong taas sila kinabuhi? Because of the health reform. Naa sa balaang kasulatan di ay gisultihan kita sa mga pagkaon nga angayan natong kaonon. Ang mga prutas, ang mga utanon. Maunay angayan nga kaonon, biyaan ang pagkaon sa unod. Kay ang unod mo'y hinungdan sa pag-ubos sa kinabuhi sa tao. So, these are just example of the many visions of Mrs. White. Naapa sa vision gani sa about the Second World War, about the wars, naapa sa vision of many things. Bisan pa ang New York, igo niya na, doon na gisulat nga daan si Mrs. White. Ang pinakadako nga earthquake nga naitabo dito sa San Francisco, she wrote about it before it happened. So many. Dihang influensya sa ginikanan, sa buros pang bata, diya sa ilang tiyan, ang iyang komentaryo diya sa pagtuon sa epekto sa sigarilyo, ang epekto diha sa mga katawan. Many things that were written by Mrs. White. And so, ato kini padayonon because the spirit of prophecy has then guided this remnant church so that the whole world will know and they will become a spectacle to the world. That is why there is ato gusto nako nga masabtan sa batag usa nga kung magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios, magmalipayon kita mga higala, mga kaigsunan. Kapag laom, Jesus has told us, si Paul naghatag og principle. Whether therefore you eat or drink, or whatsoever things you do all for the glory of God. Makita ka na ninyo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 32. Dayon si Juan, nagsulat siya sa usa ka ansyano, the elder of the church, gi-address niya diya sa 3 John verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper, even in health, even as your soul will prosper. So, adunay mga health reformation nga ginahimo nato so that ang tanan makadahig sa Ginoo, makasimba diya kaniya. Because if we are healthy, we can represent the name of the Lord and we can worship God every Sabbath day in spirit and in truth. So, unsay nitabo? During the 70-year ministry to the church, some 25 million words would be issued forth from the pen of Ellen White, even to her death on July 16, 1915. She would attain to literary distinction. Ingon ani, kabadtugan siya. So, tanaw na to ang distinction niya, mga kaigsunan. I just would like to cite here, she is one of the most translated writers in the entire history of literature. For example,
ang iyang libro nga Steps to Christ. Niadtong 2010 were translated already in 167 languages or 165 to 167 languages. Siya'y most translated author sa history. And then the most translated woman writer of all time. Unsa pa gyud? She was the most translated American writer of either sex, mababae o lalaki. Pinakadaghan nga gitranslate ang iya nga libro, mga higala, mga kaigsunan. Now, let's have a short review of the gift of prophecy sa kang Ellen White. When the Advent movement has finally reached to its maturity, nakapundar siya og 28 fundamental belief. This is to guide the members of their lifestyle sa ilang pagkinabuhi to fulfill the mission of the church. Adunay fundamental belief number 18. Ang titulo nini, The Gift of Prophecy. Dinhi giingon sa ilang pagtuo. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. As the Lord's messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Not only that, they also made clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Walay lain nga standard, mga kaigsunan, diha ragayod sa balaang kasulatan. The Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. So dinhi, mga kaigsunan, ang mga Adventist nag-view sa kang Ellen White as a gifted writer and a special messenger appointed by God to draw the world's attention to the Bible and prepare people for Jesus' second coming. Mauna nga ang mga Adventista, they believe that Jesus is coming again. And so they are preparing a people for heaven. Maunang giingon ni sa sulat ni Mark Chisney, mga kaigsunan. Tanaw na to siya as an author. Unsay mga gisulti kaniya sa mga katauhan sa tibuok kalibutan. Based on the 10 responses of the world's 10 most translated authors. Kaya ilang gi-estudyohan ang mga translated authors. Niadtong 2015, ingon ni Dr. Richard Rowling. He claims that in 2015, White's most translated book, Steps to Christ, was available in more than 167 languages. Si Dr. Rowling nag-ingon that in the Library of Congress, the U.S. Congress acknowledges Ellen White to be counted as one of the most translated authors. She is the most translated woman writer ever and most translated American author of either gender. So, na-claim na og ila kining napamatud-an, mga kaigsunan. Not only that, White also is the most translated woman author in the history of literature, writing more than 5,000 journal articles, 40 books on religion, education, nutrition, and Christian living, among other topics. Her impact extends to the fields of leadership, Christian leadership, family life, child guidance, young people, marriage, health, psychology, theology, eschatology, and many more. Makabasa ka sa iyang mga libro nga dili basta-basta inspired, mga kaigsunan. She is also believed as a significant figure in American religion. Unsa pa gyud? Very interestingly, she is included in the Smithsonian Magazine sa spring 2015 issue among the 100 most significant Americans of all time. Nakabasa ko ni ini nga magazine og kahibulungan or ma-amaze ka on how just undergrad sa elementary, grade 3 ra,
pero she has wrote and she is one of the most influential authors of all time. Ang Amerika, which is the most powerful country in the world, nag-ila kaniya as one of the 100 most significant Americans of all time. Unsa pagyod, she is the most widely translated American author. Her works having been published in more than 160 languages. She has guided the Adventist Church through the years, and her counsels on evangelism, publishing work, education, and ministry of healing are among the best. Her writings are inspirational. These scripts of more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics help fulfill the church vision in the context of the three angels' messages of Revelation 4:6-14. Unsa man siya nga gisulat niya, mabasa ka na ninyo sa Pinadayag Kapitulo 14:6 ngadto sa 12. Ang una nga mensahe sa manuludda mga kaigsunan, kahadluki ang Dios. Simbaha siya nga nagbuhat sa langit ug yuta. On the last days, the final issue between Satan and God would be worship. Og sa iyang katawhan, worship gyapon ang issue. Pagsimba, kinsay ang ayan nga simbahon? Ang Diyos ba nga nagbuhat sa langit o yuta o ang yawa si Satanas? But then, here in this world today, Satan is using an agency, he is using an organization, he is using a group so that God's people will be swayed, will be deceived, so that they will not worship God truly. Pero sultihan ta kamo, ang Remnant Church, nagdala siyag mensahe sa tulo ka manuludda diya sa Pinadayag 14. So ang primero nga mensahe, pagsimba kini pag-alagad sa Ginoo sa adlaw nga igpapulay. Kay ang paghukom sa Dios nahitabo na. Ang ikaduha nga mensahe sa manuludda, ang Babylonia na bungkag, na gunob, or fallen in English. Babylon is fallen, is fallen. Ang number 3, if any man receive the mark of the beast, ang beast mga kaigsunan is represented and symbolized in Revelation as a certain group, a religious group, a political group that will be used by Satan to persecute God's people. On the last days, many cannot buy or sell, dili na mo makanegosyo, unless you have the mark of the beast. Number 10, sa kang Mrs. White, during her lifetime, she wrote more than 5,000 periodical articles and 40 books. But today, including compilations from her 50,000 pages of manuscript, more than 100 titles are available in English. And I have read many of her books, and it was so inspired. It was so inspired. Number 11, she is the most translated woman writer in the entire history of literature. Her writings, number 12, cover a broad range of subjects including religion, education, social relationships, evangelism, prophecy, publishing, nutrition, and management, and many more. So, kung imo tanahon, mga higala, mga kaigsunan, from the humble beginning of a little flock of a few Sabbath keeping back in 1844, the remnant church of splintered, faithful believers of the second coming of Jesus grows slowly. Today, they are present in 215 countries of the 235 countries recognized by the United Nations. They have more than 24 million baptized members all throughout the world. Og ang matag usa diha kanila nagatuo nga sila dapat mawali. Aduna sila'y pinasahi nga papel nining nagakahingapos nga panahon, of which I'm going to tell you that tomorrow sa ato nga culmination sa ato nga pagtuon nining atong series. So, mangutana kita, unsa may sikreto
nganong na-finance man nila ang missionary endeavors to become one of the fast-growing evangelical churches today in the history of the world. Ang usa ka tubag, they have the spirit of prophecy. Kay gitagna, gisulti sa balaang kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17. They have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. And this has been manifested and looked by the people in the ministry of Mrs. White. So kung ato tanahon, they keep the commandments of God. Number 2, they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. So, to conclude, mga kaigsunan, I just would like, I'm very excited. Si Jesus nagbilin sa iyang mga tinunan sa Great Commission. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We are sad to note na dunay mga tao karon nga wala na nagatuo sa balaang Espiritu. I tell you, naay gisulti ang balaang kasulatan. Si Jesus mismo nagingon, ang sala, batok, sa anak sa tao, mapasaylo. Bisag biay-biayon pa ninyo ang Ginoo ni ana. But then, ang sala, batok sa balaang Espiritu, dili mapasaylo. Nasamot na, mga higala, mga kaigsunan. If you do not believe the Holy Spirit, dunay mga grupo karon sa mga tao nga ginatawag ng mga thunis. They disregard the Holy Spirit. Mga higala, mga kaigsunan, kapag laom, try to think about this. Kay giingon ni Kristo, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. That is why, wherever you go, na usa ka author nga nagkadayon, Coca-Cola is universal. Ingon niya, bisag asa ka ang dunay Coca-Cola, there you will see the Adventists. Dili ni sila kayo daghan, gamay ra ni sila. But then, wa sila nagatanaw sa ilang kagamay because they have a mission to follow. Jesus has commissioned them, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey everything. Mauning gusto na akong masabtan ninyo ang everything din ang tanan nga instruction ni Ginoong Hesus. Ang tanang instruction sa Dios nga makita nato sa balaang kasulatan. Dili sa nilagdaan nga giinbentora sa tao, sa ilang tradisyon, sa ilang filosofiya, o unsa pa nga mga butang nga musigo og muuyon sa ilang kaugalingon nga kabubuton og interest. But then, this teaching is based on the interest of Jesus Christ. Because He has a mission to be made. He has a mission to fulfill. Nga gipatong niya sa batag-usa ka nato. It is entrusted to the remnant church. That is why tomorrow, we are going to know the role of the remnant church in the final days so that we can prepare the way, mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus nagwarding sa iyang mga tinunan as we close. Because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Inyo kining matandi diya sa sulat ni San Pablo sa kang Timoteo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 5, nga sa ulahing kapanahonan, moabot ang lisod nga panahon. Lisod. Nganong lisod? Kaya ang mga tao ngilaad nag mga batasan. Yet, there will be an increase of wickedness o ang gugma alang sa Diyos, mga bugnaw, mga kaigsunan. Pero ingon ni Ginoong Hesus, but He who stands firm, siya nga mobarog, the one who stands firm to the end will be saved. Kung inyo tanawon, mga kaigsunan, siya nga mobarog. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end shall come. Mao kini ang ginahimo sa mga kaigsunan ninyo. Mao kini ang misyon nga gibilin sa Ginoo sa iyang iglesia, sa Salin nga iglesia. And then finally, let me just remind each one of us as we prepare. The issue on the last days will be on worship.
kinsa may angayan nga atong sibahon, kinsa may angayan nga atong tumanon. And obedience, strict obedience is very important. What happened to Peter and the rest of the apostles will happen in the last days. Nga didaan na ta sa pagwali sa maayong balita. As what happened before, kontrolo nila ang media, kontrolo nila ang tanang pamaagi. Just like what happened during the dark ages. Dili ka na pabasahon og Biblia. Dili na ka makapaminaw sa pulong sa Ginoo. But then as we still have the time, ladies and gentlemen, mga membro sa Salin nga Iglesia, kamong focus karon sa ato nga series. Peter and the other apostles said, we ought to obey God rather than men. Mga higala, mga kaigsunan, brethren, mga kapaglaom, God has a special people on the last days. They are described in the book of Revelation of Jesus Christ as the remnant. They are composed of different people from all walks of life in the entire world. Magamay sila, madako sila, mapobre sila, madato sila, maedukado sila, madili. God has a special people. And this is called the remnant church. Tomorrow, as we culminate, ato ni silang estudyuan pag-ayo. But then, let us prepare for Christ's second coming. Because they believe, not far from now, just like what happened during the time of the Millerite, the imminence of the coming of Jesus is at hand. Let us always prepare for the coming of Jesus. As we close, I would like to ask everybody to ponder on these words and let us pray as we close this series of presentation. Shall we pray? Our Father in heaven, we would like to thank you for the privilege of preaching your word, letting the people know of the spirit of prophecy as part of the references of faith. Not only they keep the commandments of God, but they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. Thank you for giving us this kind of comfort and help in these last days. Please bless our televiewers who are watching now. Maybe some of them have problems. Maybe some of them have come to realize that what they have heard is very true based on the Bible and based on prophecy. Visit them, dear Lord, and as they decide to accept you as their Lord and Savior, bless them, and may the forgiveness of Jesus will be with them. Accept each one of us in accordance with our faith with you. Have mercy on us. Use us for the furtherance of your cause. Thank you, dear Lord, for hearing our prayer. We entrust everything into your care. In Jesus' name, amen.